Kumsalo inavi, Ayeghiqha Kithe, Muchola ni tsala, Katanikini no Mukupu, Ayeghiqha Sutsa Kithe, Akoto Kami Pisini. Ayeghiqha Laki, Ashigani Tsalo, Philippines Rako, Cebu Pugilo, Radisson Blue Cebu Hotel EPQ Alon, Miss Asia 2025 competition Kikishe, Mtalanon, Zlena 6.9 magnitude Lono, Akumtoshi Ayeghiqha Viku Hono, Agikishe Tipola Iloku, contest Totimi Kumzu, Msakilona Pututa Shela Totoshi Pokave Ipi. Ekimu Panondola Tim TVQ Mumu Izavq Ye Kumukahai Ipi. Ayeghiqha Kini, Anigini Salala, Bloomberg Index Society no Picuno, United States of America Rakumi, Larry Ellison, Ayeghiqha Mukubidi Dolo Likino, Ayekalo, Timikumsu Dola Akinu, the richest man in the world Shilway Ipi. Ekimu Paye, Ayekalo Timikumsu Dola Akinu, the richest man in the world Shimlaway Ipi. Ena ite here, Itagi, United States of America Rakumi, Igona Kinimi Lucky, billionaire Lucky Elon Musk no, Ayekalo Timikumsu Dola Akinu Shilway Ipi. Ena ite here, Pau net words here, United States of America Raku Wuka dollar 500 billion Shivay Ipi. Ena Ayekalo Kinimi Kumsu Dola, Wuka net words dollar 500 billion Shil Kuno, Elon Musk Liki Shape Ipi. India Raku Assam State mi, Ayeghiqha Lake Pemi, Zubin Gakno, Singapore Rakulom, Scuba Diving Shikula Park Hukahave Ye, Assam State Yipikana Kumsekuno, Timi Kamna Papitivek Shagnani Ipi Kumse Ipi. Igauno Assam Police Special Investigation Team Kono, Puluk Sakelauno Tim Kini Galvai Ipi. Zakemia Kono, Zubin Gaksas, Singapore La Ukeko Dolo Tim Kini Galvai Ipi. Ena Zakemia Kono, Northeast India Festival NEIF Chief Organizer Shakyu, Shyamkanu Mahantango, Zubin Gak Renguno, Manager Shichekyu, Siddhartha Sharma Kumaga Galvai Ipi. Ena Zakemia Kono, Shyamkanu Mahanta Ye, Delhi Lo, Indira Gandhi International Airport Q Kumo Alano, Pak Galvai Ipi. Ena Siddhartha Sharma Ye, Haryana State, Gurugram Pugilo, Panagukasana Wachekyu Kilo, Pak Galvai Ipi. Eno Pama Ye, Ashigani Salolo, Zakemia Kono, Gahati Pugilo Sagavai Ipi. Eno Tie, Senior Police Official Lakino, Press Trust of India Society Teno Ipi. Eno Pama Ye, Kotla, Chief Judicial Magistrate CJM Gizla, Zakemia Kona Sage Ipi. Ena Chief Judicial Magistrate CJM na Khatavekyu Kikilano, Pama Ye Asala Chiribidi Dolo, Custodila Katan Kushivai Ipi. Ena Singapore na Zubin Gagye Pama na Pitivekyu, Momus Zubin Berg na Azure Alo, Scuba Diving Shikulo, Shipini Vekyu Hong no Pak Hukavekilo, Pujunia na Assam Police Zakemia Kona, Special Investigation Team, SITM Polo, Tim Kini Eno, Superintendent of Police, SP Lucky Eno, Additional Superintendent of Police Shakyu Lucky, Panong Kumse, Singapore la Puvai Ipi. Ena Zubin Gagye, Plup Sakimi Tim Kini, Hikmano Papi Tivekyu Kuchokyu, Kushivekilo Pak Hukavekilo, Pulveniano, Assam State Chief Minister Himanta Sarma Ye, Igonop Kapsani Ipi. Asa Gitino Picuno, Zubin Gagye, Ovekyu Amtaki, Chitoku, Mucholani Salolono, Pak Hukahave Ipi. Ena Tipo Salala, Zubin Gaksas, Ashuka Alo Yaka Keko Dolo, Tim Lucky Ye Galveno, Zakemia Kono, Kimi Kami Pavila Injui Ipi. Ena Panunga Asala Kami Gauno, Akukilo Pa Kata Vekimu, Amtaki Shige, Agizani Salalono, Akukilono Pa Ikipevai Ipi. Ena Pali Kik Mono, Zakemia Kono Amtaki Chitoku, Mucholani Salalo, Zubin Gaksas, Ashuka Lucky Lo Yaka Keko Kumslo, Kimi Kami Injuai Ipi. Ena Assam State Yipikana Plup Sakelauno, Tim Kini Kalvekyu, Shyam Kanu Mahantango, Siddhartha Sharmavu, Bank Account Kumsuye, Pama Launa Luvese Ipi. Ena Lakhavese Ipi. Asa Gitino Picuno, Zubin Gagvu Akmoye, Singapore Pugilo, Shikipiviki Lo, Postmortem Shivekimu. Itagi India Raku, Assam State Lo, Gauhati Medical College and Hospital, GMCH EPQ Shikipiviki Lo, Postmortem Shivai Ipi. Ilena Dr. Miakona Ku Shivekela Park Hukahavikelo, Pulveniano, Central Forensic Science Laboratory, CFSSL Mkolo, Autopsy Zupuvai Ipi. Eno Itihe Panuma Result Tipoye, Kelwani Ipi. Zubin Gagye, Amtaki Chirutoku, Mucholani Salalona, Park Hukahavikemu,
amthakhi mukuthu agizani salalono hindu chni ku khwaye kikilono pa kini ho kpo ikiluveno pak moge pitivai ipi ikimu paye hindu mi mokumu christian mi mokumu paye atheist mi lakhi ipi ikimu paukes ye iti tolomu kha thamla na phe ipi lakhi ashigani salalo india ga ku arunachal pradesh state kamle district lo kumponjo circle ipikyu alo poku village phulo tim khna chekyu yukar tim shai kongo mini shai tim kuma dolo ai ge gongno apna kiji ipege ipi ena ashai kuma dolo I hona kichege ipege kyulo tim bidi izave ipi ena tim bidi dolo tim kini I hona ime vai ipi ena panang dolo I hona kichege kyulo ai ge klu kthege amina pitivai ipi ena asagi tina pikyuno ai ge gangno ashai kuma dolo apna ipege kyuye adok shwashivai ipi ena yukar shaingo mili shai kuma dolo ai ge gangno ove kyu sage khilhoge I hona kichege kyulo tilena tim chege pungu izave ipi Anthaki chipungu asazani tsalalo state yepikana ashaikmalo ayeza tsukiuno aigi tipolo akna kumoshkelo ipi azat vekemu ashaikma dolo lakino ayeza vecheveno aigi tipo chukiulo ashai lakhi gipu ponong sasum to veno kichigeve ipi Hilakhi kini anigini tsalalo NDTV World News sa kitino pikiuno Israel gaku defense minister shakyu Israel katsna ashigani tsalalo Gaza Strip yegalo Gaza City Pugimi Kumsivilo last warning sekiuno ni Israel gaku ushmi kono Gaza City Pugilo Hamas galami qosasa alaw akumtoshi awishnya ke ipi eno nimno Gaza City Pugilo akumtoshi bombesubetsnya ke ipi tigangno nongo Gaza City Pugilo kagna cheke kumsna apuge hipo keveno nongo khusu shopen ki wongno Gaza City yege apel po khavelo ipi azaswai ipi Salanamu nongdolo timi khamna Gaza City phuge khveno po khave mo ke pusha ye nongge Hamas terrorist galami qotoi kiswe ke pu shinani ipi ena Hamas galami qosho akum toshi bombe ku vesikilo nong shoge bombe ku vesike pu shinani ipi Lakhi ashigani tsalalo Hindustan Times sasakite no pikiuno Perplexity AI la co-founder eno CEO Shakyu Aravind Srinivas apnumpe shigalaki shakyu ye India ga kumi kinimi billionaire lakhi shilvai ipi eno paye India ga ku kinimi billionaire kamsu dolo IT ushani ipi eno pau networks ye huka krol khatani mukulaki akhena lotoku akemi lakhi shilvai ipi ena M3M Hurun India Rich List 2025 ipi kulo paje yepe pa kyu ithulvai ipi Paye OVQ Salala, Madras like Indian Institute of Technology, IIT Kipikingo, United States of America Gaku, California State Ahu, Berkeley Pugala, University of California IPQ Kipikilo, PhD in Computer Science Pichekemi Laki ipi. Anthaki Shege, Agizani Salala, Pakistan Gaku, Balochistan Province la, Quita Pugala, Karlaki Alo Bom Tukona Kepepa Kiulakim Bakulo, Timichuk Vekapitiveno. Timi shigikini izavai ipi ena kar alo bomba kyu atipo ye Pakistan ga ko paramilitary FC Frontier Constabulary Headquarters of Pivilo ipi ena bom tipo ye igona akumto laki ipi ena model town ktolo aga igona chile ipi ena kar bom tipo mbavi kithu agalami ampolaki ye Pakistan ga ko paramilitary Frontier Constabulary Wushmyokovu Headquarters tipo alo ilove ipi ena tilena panong dolo akum toshi alika kivekileve ipi ena tie chief minister shakyu surfras bukti no pe ipi ena tim chikik th akha ka have ke ko dolo timi khamiye Pakistan ga ku wushmi ko ipi ikimo Pakistan ga ku wushmi ko dolo timi khije akha ka have ke no pismo ena Quita phogi hipoye Balochistan province ganguno capital phogi lakhi ipi ena muslim galami amkolakino Balochistan province hipoye Pakistan ga kula kisupe moveno aga ku kataw sibe peniano panonga igona pakapsa cheni eno Pakistan ga ku yepika sas akum tawsi agusha cheni ipi eno Pakistan ga ku Balochistan province hipoye Afghanistan ga ku ngo Iran ga ku kma dolo Pakistan ga ku yegi lakhi ipi ikimo kar alo bomba vekyu dipoye kuna galam ya hokum la ke la pismo
Myanmar ga ku Rakhine State lo Arakan Army AA galami kono Makwe region ngo Anpuri ngo Padan Puri kma dolo highway lagi phivilo Myanmar junta military usimyo ko vu kem lakhi ye capture sivai ipi asa gi tino pikyu no kem tipo ye Myanmar junta military usimi timi akhe khalo ngo chikyu a lakhi ipi ena Arakan Army ipikyu galami kono atsala ku dolo Myanmar junta usimi kem tipo lo ngwa ke ko sas akum to si alika kive kile kyulo Arakan Army galami kono kem tipo capture silvai ipi Leno Arakan Army galami kono Myanmar junta usimi kem tipo lo ngwa ke ko vu a chukuk shok to mo luvat sai ena agusina no ke to mo luvat sai ipi Leno Myanmar junta military usimi timi to mo pikivai ipi ena timi to mo akhuna galvai ipi ishi sta ki te hipodo nong kum fish kimti